uretse kuba afatwa nka kizigenza muri muzika muri Afurika yose by'umwihariko mu gihugu cye cya Nigeria, Wizkid ni umwe mu bahanzi basaruye akayabo k'amafaranga mu muziki. Si ibyo gusa kandi ni umugabo uzi icyo kurya amafaranga wavunikiye bivuze, kuko hari igihe waba wibaza ubuzima buhenze uyu musitari abayemo, yaba amazu atunze, amamodoka agendamo, yewe n'indi mitungo afite hirya no hino ku isi. Wowe icyo usabwa ni ukureba iyi video ukayigeza ku musozo kugira ngo ubashe gusobanukirwa. Mbere yo gutangira, niba uri mushya kuri iyi YouTube channel, kanda like, ukande subscribe, ukore no kunzogera kugira ngo video zijye zikugeraho mu ba mbere. Yavutse mu 1990 mu gace ka Sororel ko mu mujyi wa Lagos muri Nigeria. Ayodeji Ibrahim Bargan wamenyekanye ku mazina y'ubuhanzi nka Wizkid ni umugabo cyangwa se umupapa w'abana 4 yabyaye ku bagore 3 batandukanye. Ni umugabo wamaze gushimangira ubuhanga bwe mu muziki by'umwihariko mu njyana Afrobeat, aho Davido na Burna Boy ndetse n'uyu Wizkid birirwa bagereranwa n'ibinyamakuru udasize n'abafana babo bashakamo umwami w'injyana ya Afrobeat muri Afurika yose. Bitewe n'uduhigo Wizkid amaze guca two gutwara ibikombe bigiye bitandukanye birenze ku isi yose ndetse na Nigeria muri rusange, akaba bayingayinga muri byose. Ariko ibyo ntibyaje byonyine cyangwa se ngo bize gutyo gusa, ahubwo byamwinjirije akayabo k'amafaranga atagira ingano, amuha ububasha bwo kwitwa mugwizatungo no gutunga ibya mirenge mu byo turi buze kubona muri iyi video. Nk'urugero, nk'inzu ye nziza y'agatangaza iri mu mujyi wa Lagos muri Nigeria, ikaba ari inzu nziza cyane y'ibyumba 5, ikagira kitchen cyangwa se ibikoni bigera muri 2 byose. Si ibyo gusa kandi ikaba ifite na piscine nziza cyane y'agatangaza ifite metero 3 z'ubujyakuzimu, ikagira parking ifite ubushobozi bwo guparikwamo imodoka zigera muri 5 zose. Uyu muturirwa akaba yarawuguze akayabo kangana n'ibihumbi 214 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 285 z'amafaranga y'u Rwanda, ugendeye ku gaciro k'idolari uyu munsi rifite. Wizkid kandi afite n'indi nzu nziza cyane iherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi nzu ikaba iherereye muri leta ya Los Angeles muri California, ndetse bikavuga ko umuhanzi Chris Brown akaba n'inshuti y'uyu muhanzi by'akadasohoka ari we wabigizemo uruhare kugira ngo uyu muhanzi yafate umwanzuro wo kugura iyi nzu. Ubwo bari gusangirira muri club imwe iherereye Los Angeles, rero birangira babiganiriyeho, Wizkid afata umwanzuro wo kugura iyi nzu. Iyi nzu ikaba yaramutwaye akayabo k'amafaranga atari makeya, kuko yishyuye miliyoni 1,700,000 by'amadolari y'Amerika. Aya mu manyarwanda akaba angana na miliyari 2 na miliyoni 261 z'amafaranga y'u Rwanda. Wizkid kandi ukunze kwita Starboy cyangwa se Wizzy n'ayandi menshi atandukanye, nawe ni umuhanzi ukunze kugenda mu modoka nziza z'ibikoko kandi zihenze zitapfa kwigundirwa n'ubonetse wese. Akarusho byagera kuzitwa ko zihenze, ibyo ntibimukanga kuko aba yizeye umufuka we, kuko zimwe mu modoka agendamo zose nta n'imwe iri munsi ya miliyoni 100 z'amafaranga y'u Rwanda. Zimwe mu modoka ziparitse mu rugo harimo nka Bentley Bentayga. Iyi ikaba ari imodoka nziza itapfa kwigonderwa n'uwo ari we wese. Iyi ikaba yaramutwaye amafaranga angana n'ibihumbi 169 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 225 z'amafaranga y'u Rwanda. Wizkid kandi afite n'indi yitwa Lamborghini Huracan, imodoka nziza y'igitangaza idapfa kwigonderwa n'uwo ari we wese, ndetse no mu maso ubona ko ari iy'abagaga gusa. Iyi modoka akaba yarayiguze ibihumbi 187 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 249 z'amafaranga y'u Rwanda. Si izo gusa kandi afite na Rolls Royce Phantom, imodoka igurwa n'abifite gusa cyangwa se abaherwe gusa. Iyi modoka kugira ngo ibashe kwitwa iye akaba yarayishyuye ibihumbi 284 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 378 z'amafaranga y'u Rwanda. Muri parikingi ye kandi haparitsemo indi modoka nziza cyane yo mu bwoko bwa Barbas G-Wagon, iyi akaba yarayishyuye ibihumbi 128 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 170 z'amafaranga y'u Rwanda. Si ibyo gusa kandi afite n'indi modoka nziza cyane ya Porsche Cayenne. Iyi modoka kugira ngo ibashe kwitwa iye akaba yarayishyuye ibihumbi 194 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 258 z'amafaranga y'u Rwanda.
Wizkid kandi nk'umujejetafaranga nk'abandi bose akaba afite ubwato bwiza cyane mu nyanja ya Atlantique, akaba afite ubwato buzwi nka Platinum Furies. Ubu akaba ari ubwato bwiza cyane butapfa kwigonderwa n'uwo ari we wese kuko haba harimo buri kimwe cyose nkenerwa. Ubu bwato akaba yarabuguze ibihumbi 550 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyoni 731 z'amafaranga y'u Rwanda. Nigeria kandi nk'igihugu kinini cyane gifite ubuso bw'ubutaka buhagije, aho ingano y'igihugu cya Nigeria ikubye iy'u Rwanda inshuro 35 zose. Ibyo bikaba zimwe mu mpamvu zituma abasitari bo muri Nigeria bakomeje kuzamuka ku rwego rwo hejuru. Bikanumvikana ko ku muntu ukizamuka byaba ari ingorane kugira ngo abashe kumenyekana. Ibyo ariko ku muhanzi w'igihangange nka Wizkid ntabwo bikiri ikibazo kuri we, kuko nk'umuhanzi wamaze kugwiza amafaranga, mu mwaka w'2022 ikinyamakuru Niger News cyatangaje ko Starboy cyangwa se umuhanzi Wizkid yamaze kwigondera indege ku giti cye cyangwa se rutemikirere. Iyi ndege akaba yarayishyuye akayabo kangana na miliyoni 3,500 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana na miliyari 4 na miliyoni 655 z'amafaranga y'u Rwanda. Wizkid kandi akaba ari umuhanzi ukunze kugaragara yambaye imikufi n'amasaha bihenze, nayo agura akayabo k'amamiliyari n'amamiliyari. Zimwe muri zo ni nk'isaha ya Diamond Rolex Watch, ikaba ari isaha nziza cyane yo mu bwoko bwa Rolex. Iyi ikaba ari isaha ikozwe muri diyama, akaba yarayishyuye akayabo kangana n'ibihumbi 55 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 70 z'amafaranga y'u Rwanda. Wizkid kandi akagira na grills cyangwa se amenyo yo kwambara mu kanwa nk'umurimbo, aya akaba ari amenyo akozwe muri zahabu yaguze ibihumbi 40 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 53 z'amafaranga y'u Rwanda. Umusitari Wizkid kandi afite na Ice Diamond Chain, iyi ikaba ishene cyangwa se shanete yo kwambara mu izosi uyu musitari yaguze ibihumbi 36 by'amadolari y'Amerika, aya akaba angana na miliyoni 48 z'amafaranga y'u Rwanda. Ayodele Ibrahim Barugani uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka Wizkid ni umuhanzi byarenze kuba ubuhanzi ahubwo bihinduka business n'ubukire, aho kugeza ubu kugira ngo ubashe kumwagurutsa mu gihugu cye cya Nigeria aje kukuririmbira aguca akayabo k'amafaranga ari hagati y'ibihumbi 100 n'ibihumbi 150 by'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba ari hagati ya miliyoni ziri hagati y'133 na miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Sibyo gusa kandi akaba n'umwe mu bahanzi bishyurwa amafaranga menshi n'imbuga zicuruza umuziki zirimo nka YouTube, Spotify n'izindi nyinshi zicuruza umuziki, hakiyongeraho n'akayabo k'amamiliyoni atagira ingano asarura mu bitaramo cyangwa se amatuwa akorera hirya no hino ku isi. Sibyo gusa akagira n'andi mafaranga asarura mu kwamamariza amakampani agiye atandukanye mu kuyamamariza ibikorwa byayo hirya no hino ku isi. Ibyo ubwabyo bigatuma ikinyamakuru Forbes Magazine, ikinyamakuru gicukumbura imitungo n'ubutunzi bw'ibyamamare ku isi, kivuga ko umuhanzi w'icyamamare Wizkid mu njyana Afrobeat atunze akayabo kangana na miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika, aya mu manyarwanda akaba angana n'akayabo ka miliyari 40 z'amafaranga y'u Rwanda. Mwakoze cyane, mwari muri kumwe na Dani TV Nation mu kiganiro sobanukirwa amateka ku byamamare cyangwa se ubutunzi bwabo.